twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze tunabashimira ukuntu mukomeje kutwereka ko mudukurikiye hirya no hino mutugaragariza urukundo rwinshi cyane. Uyu ni umwanya w'amakuru rero agezweho kuri iyi saha nk'uko mumaze kubimenyera. Ni amakuru agiye avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru ndetse akomeje no kuvugisha abantu benshi. Amakuru yacu reka tuyatangirire kuri iyi nkuru y'Irusizi ivuga ko umukobwa ukomoka Ibuye yishwe n'abantu bamusanze aho yakoreraga. Abagizi ba nabi bataramenyekana izina bishe umukobwa w'imyaka 27 wakoraga ku kabari k'urwagwa mu karere ka Rusizi. Ibi byabaye kuri uyu wa kabiri ku isaha ya saa 8 z'ijoro rishyira kuri uyu munsi wa gatatu tariki ya 24 Nyakanga 2024, bibera mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gihundwe, mu murenge wa Kamembe, mu karere ka Rusizi. Niyonsenga Diane akomoka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Amakuru twamenye nuko irondo ry'umwuga ryatabaye ryumvishe umuntu atakira kuri ako kabari, rigeze aho risanga yamaze gushiramo umwuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Iyamuremye Jean Pierre yabwiye itangazamakuru ko ubwo irondo ryatabaraga ryahuye n'umwe mu bakekwa kugira uruhare muri ubu bugizi bwa nabi. Ati nibyo saa 8 z'ijoro umuntu yatatse, irondo ritabaye rihura n'umusore witwa Ngabigize Elaste avuye muri ako kabari k'urwagwa n'ibindi binyobwa agakoreramo. Umukobwa witwa Niyonsenga Diane w'imyaka 27 y'amavuko akomoka i Huye basanga yapfuye. Birakekwa ko yishwe na Elaste, yatawe muri yombi na RIB. Mu butumwa bw'uyu muyobozi yasabye abaturage kwirinda ubusinzi, kwicungira umutekano no kumenya nabo bagendana nabo n'igihe bagomba gutahira. Umurambo wa nyakwigendera ntabwo urashingurwa, urajyanwa mu bitaro bya Gihundwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruracyakora iperereza. Ngayo nguko birakaze n'ukwicungira umutekano. Amakuru yacu reka tuyakomereza i Nyanza. Umusaza yafatanwe utubure tw'urumogi mu dukarito tw'itabi. Mu karere ka Nyanza umusaza yatawe muri yombi akekwaho gucuruza urumogi mu dukarito tw'itabi. Byabereye mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kavumu mu mudugudu wa Karukomanya B. Amakuru yamenyekanye nuko ubuyobozi bw'akagari bufatanyije n'ubuyobozi bw'umudugudu bwafashe uwitwa Hatunguramye Suwede w'imyaka 74 acuruza urumogi, akaba yafatanywe utubure 29 twose. Umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri kariya gace yabwiye itangazamakuru ko uriya musaza hari amakuru ko yari asanzwe acuruza urumogi, gusa bimeze nk'aho hari umuntu acururiza. Uyu avuga ko bigaragara ko atari uyu musaza uruhinga cyangwa ngo arwirangurire. Uyu musaza ukekwa yajyanywe kuri RIB kuri sitasiyo ya Busasamana kugira ngo akorerwe iperereza. Murabyumva rero namwe bikomeje kugorana kabisa. Amakuru yacu rero reka tuyakomereze mu Ruhango aho RIB yafunze abakekwa gusiga amazirantoki mu rugo rwa mudugudu. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwo mu karere ka Ruhango rwafunze abagabo 2 bakekwa gukoresha ibikangisho basiga amazirantoki mu rugo rwa mudugudu. Abatawe muri yombi ni Nzabandora Viane na Nihabose Emmanuel bo mu mudugudu wa Busebeya, akagari ka Buyogombe, umurenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Aba bose ni abavandimwe bikekwa ko ari bo bagize uruhare mu gusiga amazirantoki mu rugo rwa Musabeyezu Maria Jose ukuriye umudugudu wa Busebeya. Uyu muyobozi yatanze ikirego kuri RIB sitasiyo ya Ruhango abwiye itangazamakuru ko ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 23 Nyakanga 2024 abagizi ba nabi basize amazirantoki ku muryango w'inzu ye. Ati ku muryango wo kuri salo no ku madirishya yombi ni amazirantoki, abantu hose bahasize amazirantoki. Uyu muyobozi arashinja abatawe muri yombi yuko yaherukaga kubatangaho amakuru yuko ari abajura, bakamubwira ko bazamugirira nabi.
ati icyo nifuza cya mbere ni uko inzego zibishinzwe zakurikirana iki kibazo. Aragira ati kandi ikibazo gihari ni uko bazengereje abantu, twabivuga bakatwita abarwayi bo mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruhango Kayitare Larissa aranenga abasize amazirantoki ku nzu ya mudugudu. Ati mu by'ukuri igihari kimwe nuko tutaramenya ababikoze ariko hari abakekwa. Iperereza riracyakomeza, nyuma nibwo tuzamenya niba hari abahamwa n'icyaha bagakurikiranwa. Aba bagabo nibaramuka bahamwe n'icyaha gifatwa nko gushyira ibikangisho kuri mudugudu, bazahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda itari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500. Nshuti zacu z'akadasohoka, tubashimiye uburyo mwabanye natwe. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye ahangaha. Tubashimiye uburyo mwaduteze amatwi, mukadutega yombi, mukadukurikirana. Nkaba nabwira umuntu utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe ugafungura na notification kugira ngo amakuru ajya kugeraho ako kanya, amakuru yizewe kandi amakuru ku gihe. Nshuti rero zacu, mwari kumwe nanjye Dani Dash, nakagaruka. Ciao ciao.